Plumber. The highlights of Fijian rugby players in France, known for their speed, power, and unmatched flair. Fijian players bring heart to every game. Here we go. There's a little chase down the right-hand side. It's Max Spring who is on it. Tarrant. And that's a good take by Camera. And Racing come charging in immediately. Tuisova bulldozing into the defence. It's picked up by Jordan Joseph. Tuisova wants it. And there he goes. Tuisova is over! Oh, super work from Joshua Tuisova. His first try of the season. And Racing take the lead. Explosive stuff off the 5-metre penalty. Picked up in the end by Soakula. Nice little dink, chase, knock back though for Carbonneau. Carbonneau feeds, oh, lovely hands. Beautifully played by Sam James, making the space there for Tuisova. Fiku feeding outside him. Spring brings it back inside. Where's he off to? You never know with Max Spring. Long floated pass out the other side. This is terrific from Racing. Tagi Barlow inside to Ula. Oh, what a fantastic try. Super try from Racing. And it's the skipper who finishes it off. Jordan Joseph over for the try. What a magnificent piece of work by the Racing side. Nice line out, quick ball for Racing, little dink over the top. Oh, this is trouble again. Oh, beautiful stuff. It was a super take from Tuisova, and Wilfried Uller is through for another Racing try. Textbook, classic stuff off the training ground for Racing. And now Claremont have some wheels. Hamdawi looking for a way through, drives his way past Sam James, his opposite number of fullback, and away goes Raka behind the defence, and that is a try for Raka, and it is his one from Ali Veretti Raka. And he joins an august band of Aurélien Rougerie, Philippe Saint-André, Napoleoni Nalega, and André Dubertrand, back in the 1970s, Dubertrand. Joseph Manu. Oh, this is going for the line, it's Nathan Hughes! Oh, right from the restart, Nathan Hughes powering through for his third try of the season. Nathan Hughes. What an import he's been this season. Tremendous work that he's put in. Looking to set Claremont up, and I think he has. There's space out wide, and there's another try for Raka. His second of the game, and that's number 101 for the great man. Akula and Claremont squeezing for the line. Oh, they're adding numbers. Bézi is in there. Can they get it over? Can they get it down? The ball looks as though it's down on the line, but the referee says it's been held up. Nathan Hughes is under there. Quick feed from Bézi. Oh, the intercept! And this is going to be another try for Joshua Tuisova. No, it's Gael Fiku. He very kindly passes to Fiku to take the try, and that surely puts this game to bed. It's a sixth try for Racing, and it gives them the chance of another bonus point.
d'alignement, la combinaison, ballon récupéré par Massi, qui peut transmettre à Dumatier. Que c'est du... Le ballon est sorti, Cassan avec Millet, la belle combinaison pour lancer Massi à l'essai. Le deuxième essai de Lyon, signé Yosefo Massi. Mais la combinaison parfaite et la superbe passe de Léo Barré, ballon intercepté par Dumortier qui peut remettre à l'intérieur pour Massi. 5e essai lyonnais, encore un essai en contre, un ballon de récupération et c'est Massi qui va inscrire un doublé. Ah, ils sont en train de craquer les Parisiens, ils sont en train de complètement craquer. On revoit la passe de Carbonel. Allez, c'est récupéré, ça va passer côté gauche. Vinaka for watching and supporting the spirit of Fijian rugby. Every tackle, every try, every smile. It's more than a game, it's our pride. Et déjà l'ouverture du score au bout de 3 minutes de jeu par Inoke Nalaga. Et quand on disait Marco Williams. Et ce ballon qui continue donc d'avancer dans les mains des Niçois. Une bonne percée encore d'Inoke Nalaga qui passe sur le côté et ça va faire un deuxième essai dans la foulée. Un essai marqué par Bastien Berenguel. Et décidément, les Niçois n'ont pas... Ouais, fallait vraiment pas être en retard et les Niçois ont décidé d'imposer. Et ce ballon qui vit encore, qui passe d'un côté à l'autre. Et là, c'est très bien fait. Oh là là, quelle avancée exceptionnelle de la part de Weizea, qui est tout proche de l'embut chambérien pour aller inscrire ce troisième essai. Et ça va y aller. Et c'est fait. Le troisième essai pour les Niçois. Il a été inscrit par Mazivesi Dakuwaka. Regardez-moi le 4 s'il se relève, le 4 blanc. Attention avec Ituria aussi. Les deux autres sont restés au sol. Et attention à Makala qui a récupéré ce ballon. Makala qui va y aller tout seul. Makala, attention à la course. Grand Didier qui s'arrache, mais non. L'essai en contre de Cirelli Makala pour son retour dans le 15 titulaire de l'aviron bayonnais. Un ballon et ça suffit. Le 4 blanc soit le plaquage, il reste au sol. Pour faire la différence. Je demande de vérifier. Superbe essai de la part de Cirelli Makala, mais effectivement on va revoir cette zone de contact qu'on a vu tout à l'heure entre Bibi Biziou. Là le grattage il est bon. Il a pu transmettre ce ballon à Bergeon, ballon perdu récupéré par les Parisiens. Plus personne ne reverra. Peñassi Dakuwaka qui va marquer le deuxième essai de Paris. Et on revoit la belle passe de Ward. Et quand il est lancé comme ça, Dakuwaka, impossible de le reprendre à la course.